kwa jina la Yesu Kristo. Makata, Subiani, popote ulipo, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Fire, fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Kila roho ya Makata, kila roho ya Subiani ambayo imetumwa kufanya uharibifu kwenye maisha yako, kwa jina la Yesu tunayaamuru yangamia, angamia sasa, angamia sasa, angamia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunazo nguvu za Yesu za kuangamiza kila roho ya adui. Kama tulivyosema, tutakanyaga nyoka na nge na hakuna kitakachotuzuru. Hao Makata na Subiani tunawaamuru sasa kwa jina la Yesu waachie, waondoke popote walipoteketeza. Teketeza hao Makata na Subiani kwa hasira, teketeza, maana wametumwa kuua kwenye mambo yako, kuua kwenye maisha yako, kuua kwenye afya yako, kuua kwenye biashara, kuua mahusiano yako, kuua ndoa zako. Teketeza hao, angamiza kwa moto, teketeza kwa jina la Yesu. Teketea, teketea, teketea wewe Makata, teketea popote ulipo, teketea kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kama uko kwenye afya ya mtu, teketea. Kama umeingia kama ugonjwa, angamia kwa jina la Yesu. Kama umeingia kama hasara, angamia kwa jina la Yesu. Hauna nafasi, hauna nafasi. Hapa ni Yesu tu, ni Yesu tu, ni Yesu tu atakayesimama. Mipango yako haitakuwa wala haitasimama katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Wewe Makata ambao umeingia kwenye tumbo la mtu, ukaingia kwenye tumbo la mtu, umeingia 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 kwenye tumbo la mtu, ukili kusababisha ugonjwa. Wewe Makata, kwa jina la Yesu tunakuamuru, teketea, teketea sasa, teketea kabisa, angamia, angamia kwa jina la Yesu Kristo, angamia, teketea kwa jina la Yesu Kristo, angamia, teketea kwa jina la Yesu Kristo, angamia, teketea kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Achia kichwa chake, umekaa kwenye kichwa chake ili umchanganye akili, ili umchanganye akili, ashinde kufikiri sawa sawa, ili aweze kuua biashara yake kwa jina la Yesu Kristo. Teketea, 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 angamia, angamia, angamia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Teketea, teketea. Haya, piga, 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 umchanganye mwenzako. Kila mtu anafikira peke yake kwa sababu anahusika na mambo yako, wewe hausiki na jirani yako. Teketea kwa jina la Yesu, teketea kwa damu ya Yesu, teketea kwa jina la Yesu. Achia akili yake, achia akili yake, achia ufahamu wake, 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 achia ufahamu wake kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe Makata, wewe Subiani, wewe Makata, umeonekana, umeonekana, umeonekana. Hiyo mipango yako haitafanya kazi, haitafanya kazi, haitasimama wala haitakuwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizi ni roho zinazotumika sana kuvuruga. Hizi ni roho, piga, piga, piga Makata, piga Makata na mauti hizo, piga Makata, Subiani na Maimuna, piga kwa jina la Yesu Kristo, piga, 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 piga wewe pepo la Maimuna kwa jina la Yesu Kristo, piga Maimuna, piga Makata, piga Subiani, piga Maimuna, piga Makata, piga, 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 achia moto, achia moto, achia moto juu yao popote walipo kwenye mwili wako, kwenye maisha yako, piga, 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 namna yote anayofanya kazi ajaja ya papa 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 papa, achia moto, achia moto, achia moto, piga Makata, piga Subiani, piga Maimuna, piga, piga roho ya Maimuna, piga mapepo, wewe Maimuna, wewe Maimuna, popote ulipo, toka, 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 moto unapita, moto unapita juu ya Maimuna, juu ya Makata, juu ya Makata, juu ya Makata, juu ya Subiani, pokea moto, pokea fire, 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 pea moto, pea moto, pea moto, wapeleke moto, rosa kuua, rosa kwa hivyo, piga Makata, piga Makata, piga Subiani, piga Maimuna.
walipokaa. Tunapiga mawe, piga mawe ya moto, piga mawe ya moto, piga mawe ya moto, piga mawe ya moto. Wapige kwa mawe, wapige, wapige, wateketeze katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Nyosha mikono yako. Baba, nakushukuru kila pepo aliyekaa kwenye huu mkono, pepo ambaye ameelekezwa, pepo toka kwenye mikono yake, toka, toka kwa jina la Yesu Kristo. Uliyekaa kwenye mikono yake, unaua kazi zake, unauza biashara zake, unaua biashara, unaua biashara, unaua mtaji, unazuia, umekaa kwenye mikono. Toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa damu ya Yesu Kristo, toka kwenye mikono yake, toka kwenye mikono yake. Moto, tunatuma moto kwenye hiyo mikono, tunatuma moto sasa, tunapeleka moto, tunapeleka moto kwenye mikono yako. Roho Mtakatifu ateketeze. Tayari, tayari wanaumwa kwenye hiyo mikono, tayari mikono yako inaachiliwa, achia mikono kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mikono inaachiliwa, mikono inaachiliwa, na sasa utafanya kazi, utafanikiwa, utafanikiwa, utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Bwana. Tunamshukuru Mungu. Weka mkono wako kifuani. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye uweza. Ninakutukuza, ninakuinua. Ninasema hakika wewe ni Mungu. Fungua moyo wake kwa ajili ya jina lako. Fungua moyo wake, jina lako lipate nafasi isiyokuwa ya kawaida. Fungua moyo wake kwa ajili ya imani katika jina la Yesu. Imani yako katika jina la Yesu ipeleke kwenye kiwango kingine, ili utumie vizuri, ili utumike vizuri. Lete matokeo makubwa, lete mabadiliko kwenye maisha yako, lete mabadiliko nyumbani kwako, lete mabadiliko kazini kwako, lete mabadiliko kwenye biashara, lete mabadiliko kwenye huduma, lete mabadiliko jina la Yesu. Moyo wako unaliamini hili jina kwa kiwango kingine. Tazama, Mungu anaachilia imani, imani ndani yako, imani ya kwamba ninapolitaja jina la Yesu hicho kitu kimekuwa. Hiyo imani Mungu anaiachilia kwenye moyo wako kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Tukisimama hivyo tunaendelea na maombi yetu, tukiwa tumesimama katika wimbo. Tunapoomba haya maombi tuombe tukiwa serious, kwa sababu Mungu anajibu. Kwa maombi yetu atachochea, Mungu atachochea huko, atafanya kuna sehemu yako kwenye kubadilisha dunia. Haleluya. Amen. Imeshapigwa marufuku na haili hiyo, sasa hizo support zote hazitakuwepo tena. Kwa hiyo wale hiyo habari ya ushoga itaanza kuishia, itaisha kwa watoto watakapokuwa salama. Haleluya. Kupeleleza maisha ya watu. Hizo roho zinazipigwa sasa hivi. Nilikuwa nimekaa na ndio kuzipige hizo roho, zipigwe, zinakupeleleza, zinakupeleleza. Huyu amefanya nini? Sasa kazi zinakupeleleza habari zako, zinakupeleleza issues zako, roho za kipelelezi. Haleluya. Uko tayari roho za kipelelezi zikapigwe, zikaangamizwe, zikateketezwe, ziacha kupeleleza mambo yako, ziacha kupeleleza kesho yako ile ambayo ni nzuri Bwana ameiandaa kwa ajili yako. Wakiangalia kesho yako wanapeleleza, wanaangalia wanafanya nini na fanya nini. Naona kama mambo yako yanataka kuwa mazuri, wanaanza kupanga kuiharibu na kuyaua. Hizo roho za kipelelezi tunaenda kuziangamiza na kuziteketeza. Uko tayari ziteketezwe? Ziacha kupeleleza maisha yako, ziacha kupeleleza kazi yako. Haleluya. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume na roho zote za kijasusi, roho za kipelelezi, roho za kiuchunguzi. Roho hizo kwenye ulimwengu wa roho ziko ndani ya watu na zingine ziko ndani ya vitu, ziko ndani ya maajenti mbalimbali. Katika Yesu Kristo tunapiga hizo roho za kiuchunguzi, roho za kiupelelezi, zikiwa na nia mbaya, zikiwa na nia ya kuharibu, zikiwa na nia ya kuiba, zikiwa na nia ya kuvuruga. Tunapiga hizo roho, tunazibomoa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunapiga kila roho ya kiajenti, tunapiga hizo roho zote za kipelelezi zinazotenda kazi
kwenye ndani ya vitu na ndani ya watu, ndani ya wanyama, ndani ya wadudu. Tunapiga, tunaziteketeza na mipango yao yote kwenye maisha yetu. Wale wanaofuatilia kazi zako, wanafuatilia mema yako, wanafuatilia biashara zako, wanafuatilia huduma yako, wanafuatilia kanisa, wanafuatilia utumishi wako ili kuweza kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Wanafuatilia biashara zako ili kuweza kuharibu, wanachunguza kutafuta habari zako, wanachunguza kutafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Piga upofu, piga upofu, piga upofu hizo roho, piga upofu, piga upofu, piga upofu, piga upofu. Wanachunguza ili kuiba, piga upofu. Wanapeleleza ili kuharibu, piga upofu hiyo roho katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wanachunguza ili kuharibu, wanachunguza ili kuiba, wanachunguza ili kuiba, wanapeleleza ili wakuibie, wanapeleleza ili waue, wanapeleleza ili waharibu, wanapeleleza ili waangamize, wanapeleleza ili waharibu. Hao ni maajenti. Piga hizo roho popote zilipo kwa damu ya Yesu Kristo, tunazibomoa. Piga upofu, piga kwa upofu, piga kwa upofu, piga upofu, piga ukiziwi kwa jina la Yesu Kristo. Sababisha hizo roho ziwe kipofu, ziwe kiziwi, zisione wala zisikie, zisipate taarifa yoyote zinazotafuta kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kuomba kwa damu ya Yesu Kristo, wasipate taarifa yote wanayoitafuta. Wanakuchunguza kwa njia ya mitandao, wanakupeleza na majenti zao kwenye mitandao, wanakuja mpaka nyumbani kwako, wanakuja kazini kwako, wanakuja kanisani kwako. Piga kila roho ya uajenti wanaochunguza mema yako, wanafuatilia biashara zako, wanafuatilia mahusiano yako ili waweze kuyaharibu, wanafuatilia ndoa yako, wanachunguza kwa piga 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 piga, pamoa pamoa hizo roho, piga, haribu, teketeza, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto juu ya majenti hao. Piga roho za uajenti, piga piga upelelezi wa kichawi, piga upelelezi wa kichawi, piga roho zinazopeleleza kwa njia za kichawi, zinapeleleza kwa njia ya kiganga. Piga piga kwa damu ya Yesu Kristo kila upelelezi wa kichawi, piga kila upelelezi wa kiganga, piga piga upelelezi wa ushirikina, pamoja, piga, pasua, pasua njia zao, pasua vyombo vyao, pasua vyombo vyao vya mawasiliano, piga satellite zao, piga vinasa sauti vyao vya kipepo, piga kamera zao, piga CCTV zao, piga piga piga, unguza unguza storage zao zote za kipepo, piga kwa damu ya Yesu Kristo. Kule wanakokabili, kule wanakopeleka taarifa kwa wakuu wao, peleka moto kwenye madhabahu zao, peleka moto hiyo madhabahu inayowatuma kupeleleza nyumba yako, piga kwa damu ya Yesu Kristo, piga, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto. Kabla hawajakuharibu lazima wakuchunguze, kabla hawajaua lazima wachunguze, kabla hawajakuibia lazima wachunguze. Peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto, peleka moto ofisini kwako, peleka moto hao agenti waliojaa kazini kwako, kwenye duka lako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, kwa watoto wako, kwenye masomo yako. Piga piga kwa jina la Yesu Kristo, piga, pamoja, pasua, pasua, pasua njia zao, pasua, pasua kila kitu chao, pasua taarifa zozote walizozipata. Futa taarifa yako walioichukua, kama kuna taarifa yote wameichukua, futa hiyo taarifa, futa, futa, futa kwa damu ya Yesu Kristo, futa sasa, futa, futa kila taarifa yako walioichukua, taarifa ya kazi yako, taarifa ya biashara yako, taarifa ya ndoa zako, taarifa za watoto wako, taarifa za kanisa, taarifa za huduma yako, taarifa za karama yako, taarifa za utumishi wako, kila taarifa walioikusanya, teketeza, futa, futa, futa kwa jina la Yesu Kristo. Kama amepiga picha, teketeza hizo picha za kiroho, teketeza. Kama kuna picha za kimwili, kama kuna picha za kipepo amepiga, teketeza hizo picha, futa kwa damu ya Yesu Kristo, futa, futa. Kama kuna voice recording yoyote imefanyika, punguza hiyo device, punguza device zote za kipepo, punguza kila device ya kipepo, kila device ya kipepo, kila device ya kipepo, teketeza, 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 teketeza device zao, teketeza kamera zao, teketeza, 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 futa, futa memory zao, futa memory zao, kila memory ya kipelelezi, kila memory ya kipelelezi. Walituma njiwa, wametuma njiwa, wametuma mende, wametuma mijusi. Piga, piga, piga wadudu wa kipelelezi walioko nyumbani kwako, wako ofisini kwako. Piga, piga hao, piga wadudu wa kipelelezi, piga, piga wadudu, piga, piga, futa memory zote, kila memory ya kichawi, kila memory iliyochukuliwa ikapelekwa kwenye madhabahu zao. Peleka moto, peleka moto hizo madhabahu za kichawi, peleka moto kwa damu ya Yesu Kristo. Futa, 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 futa kumbukumbu zote walizochukua juu yako, juu ya maisha yako, juu ya kazi yako, juu ya karama yako, juu ya huduma yako, chochote walichochukua, futa, delete, delete, delete.
ni kama kufanya kazi yoyote. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tuna declare, tunatangaza ya kwamba hakuna walichofanya, maana kazi yote imeharibiwa, kazi yote imeharibiwa, documentation zote zimeharibiwa kwenye ulimwengu wa roho, zimeharibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninasikia nguvu inatembea, nguvu inatembea, nguvu inatembea, nguvu inatembea. Taarifa zako zilizochukuliwa na maadui zako zinapotea, zinageuka useless, wanapoteza interest, hawapotei tena, hawatazitumia, la Yesu Kristo. Amen. Piga makofi mengi na vigelegele. Basi tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kwa kazi kubwa. Shetani ni kawaida tumaro za ufuatiliaji, roho zinakufuatilia, zinafuatilia biashara yako, zinafuatilia kazi yako, zinafuatilia ndoa yako. Na wiki iliyopita tulisema wale wadudu wale wengi ni wanafanya kazi hiyo. Wale wadudu wale wamebebeshwa mifumo ya kipepo ya kupeleka taarifa, lakini pia wanakuwa maagent, ni watu makusanyiko kama haya, au wanakuja kwenye biashara yako, wanakuja kwenye kazi yako, wametumwa kwenye maisha yako kuja kuharibu. Hizo mifumo zote zimeharibiwa. Mpigie Mungu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Ametenda kwa wingi. Haleluya. Bwana Yesu amepiga mwingi. Haleluya. Amepiga mwingi. Haleluya. 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 Basi tunamshukuru Mungu. Ibada yetu inafika mwisho. Tunamwambia Mungu asante. Nalo tangazo na wale watu walio kwenye maombezi na wasogea